ngiyakhumbula nilwa lapha ukuthi akekho umuntu azaxoshwa esontweni Ikho leyo. thola umntwana akangaxoshwa esontweni Unqungelani uzothi uyamnquma noJesu emxolele wena umnqume wena Uyabona you understand kanti wena usiya uJesu awulifelanga ivangeli buka no BMK YouTube production nangu sisters owavela lapha wathi hayi man umuntu indaba okunqunywa esontweni akayizwa kahle if ukuthi uphunyukile sasithola qho dadewethu asikubingelele sanibonani mfethu senkonzweni manje kuzokhulekwa wena uzizwa kanjani nje mawubona abazalwane behlangene bezokhulekela izwi leli mina bengimbuyele ecaweni nje mangithi ngadlula ngezwe hayi abantu basekhaya amaphimba kithi lawo angena ngakhonza sengagoduka manje ngikhathele bekumnandi kodwa ukhoza uNkulunkulu manje usayisho namanje leyo kunqunya ukuthi angathi banganciphisa ukunquma esontweni uzothi uyamnquma umuntu antu uJesu semxolele understand banganqunywa abantu kodwa kube neprotocol ke mhlawumbe ukuthi khona lo mnyaka aphinde engabe salenza iphutha kube lendlela ilungiswa ngayo kodwa benganqunywa ngoba ngelanga kuyokona ingane yakho njengoba unquma lona nje uyakutshatha kwenzeke ekhaya egcikeni manje njengoba ke kunomyalelo emabandleni nje wonkana ukuthi kuliwe nokujola kwabantwana ababasha enkonzweni mhlawumbe wena ungathini kwakho kuPaul ku wrong vele ukujola akukho right and abafana beni namhlanje anibafundisanga kahle basi umuntu osifazane wokulinyazwa wokuzaliswa wokutshingwa that's why ngangithi akekho umuntu osifazane ongayidinga indoda kodwa kusho ukuthi akambe iphose emaweni understand akumina bekuya ngami ngabe qoqo nje abafana basakhula befundiswa umuntu wesifazane ngoba izwe lifa kangaka kanjani azi lutho umuntu wesifazane umuntu wesifazane nimazi ukuthi unevela abazali beni kuphela the rest niyalimaza niyadestroya niyalimaza nje kwalo Jesu thina samboni na kahle sesiyamkhonza ngoba sina choice ayikho into esizoyenza ngane bethu ngisiya ama-holiday nakhisimusi manje amazwi mhlawumbe ongawadlulisa kwena njengoba kuqala ama-holiday angazi ukuthi vele into Christmas angiyazi kahle kodwa nje bengathi abantu abaqoqe uChristmas usuku olulodwa la khona kusuke kuhlangene khona imndeni nomuntu okade agcine ekhaya usegole ongabuye ongazi ngoba engasebenzi uyabuya ngoChristmas ngoba kusuke kukhona ukudla ngisho la kungenandlu khona ngoChristmas iba khona indlu kuba khona ukudla ngizothi mina uChristmas ningawudestroy ningasuka kuJesu nxa Christmas uChristmas ithuku ezimbalwa nje ezincane ungaphuza utshwala nxa uthi uChristmas ungezitere nxa uthi uChristmas ungamithi ngoChristmas impilo inde bese ngikhohle ngakhohlwa uJesu ngasuka kuJesu noma impilo kanzima kanjani akusukwa kuJesu uJesu la ungcono khona kungcono kuJesu nangaphandle noma ngabe kuthiwa kusinda kanjani uJesu umusa wakhe musa usuku nosuku akehluleke ungibaba wethu dadewethu siyabonga kakhulu yabonga kakhulu bhuti wami nosuku oluhle